turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro aracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe kandi mwarahizagiwe cyane gose. Ari kigwa nifuje ko twosangira kuri uyu munsi kirafise teme cyanke ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibintu bituma urugo rubiha. Hari ibintu bishobora gutuma urugo rubiha. Umuntu ugasanga yarubatse urugo ari ugasanga ntabwo yishimiye urugo yubatse. Ugasanga umuntu ari mu rugo rurimo ibintu byose, n'inzu, harimo amamodoka, harimo buri kimwe cyose ashobora gukenera, arambara neza, ararya neza, mugasanga ugo rugo nta munezero rurimo, mugasanga ugo rugo nta mugisha, nta mahoro, nta byishimo rurimo. Hari ibintu rero bituma urugo rubiha. Ivyo bintu umuntu yabikoze urugo rwiwe rurabiha, nubwo goba ari urugo rw'umunyamafaranga cyangwa umutegesi, nubwo goba ari urugo rutabuzemo ikintu na kimwe cyo mu buryo bw'umubiri, ariko urwo rugo usanga rubishe kandi ugasanga ntiruryoshye. Nagira ngo dusome Itanguriro ibice 12 umurongo wa 17 havuga ngo Uhoraho ateza Farawo ibyago bihambaye bo n'urugo rwiwe, amuhoye Sarayi muka Aburahamu. Nagira ngo twongere dusome n'igitabo cy'Imigani turabe ibice byaho 11 umurongo 29. Haravuga ngo utera urugo rwiwe imivurungano azoronka umuyaga kwiragi, kandi igifu kizoba umushumba ufise umutima w'ubwenge. Amen. Rero Aburahamu yarafise umugore wiwe. Ngabo Aburahamu amaze kugira umugore agera mu gihugu cya Egiputa. Ageze muri ico gihugu kubera umugore we yari mwiza, ngashaka kumwihakana, aramubwira ati nitugera muri kiriya gihugu uzavuge ko ndi musazawe, nanjye nzavuga ko uri mushikanje, kugira ngo batanyica, kugira ngo bagutware. Ivyo bintu barabikora, ariko bamaze kubikora birambwira ngo uwo mwami wa Egiputa agenda atwara muka Aburahamu. Amugejeje ku gitanda birambwira ngo marayika aramanuka aravuga ngo mwese ngiye kubamara, mwese ngiye kubica, kubera ko uwo mugore mwazanye hano hantu ni umugore w'abandi, arafise nyinawe. Maze uwo Farawo acarikangura aravuga ngo ariko mana, ese uramora iki? Kari we yamumpaye, yambwiye kari mushikiwe. Aravuga ati rero nakuburiye, wo ntabwo ari umukobwa yigenga, ni umugore wa Aburahamu. Ejo mu gatondo subiza umugore w'abana, kuko nubirengaho mwese ndabica muri kino gisagara. Birivuze ngo rero Imana iteza ibyago Farawo ngo imuzijije umugore wande wa Aburahamu. Rero Imana yatejeje ibyago mu rugo kwa Farawo, apana mu rugo gusa, ahubwo ngo mu gihugu cyose Imana yateza ibyago bitewe nuko uyu mwami yari yakoze ku mugore w'abandi, ku mugore afise nyinawe. Nikire gituma urugo rubiha. Ikintu cya mbere ni ukurenga ibigo. Niba ari ikintu cya mbere gishobora gutuma urugo rubiha, nubwo goba rurimo ibintu buri kimwe cyose, kurenga ibigo bizatuma urugo rubiha. Kubera umugore ashobora kurenga ibigo akazana indwara, akazana imigera, akazana imyaku, akazana inyatsi. Umugabo ashobora kurenga urugo akazana indwara mu muryango, akazana inyatsi. Ivyo bigatuma urugo rubiha. Kubera umugabo arenga ibigo naba agitanga rasiyo neza, nubwo yayitanga neza naba kironka umwanya wo kuba hafi y'umugore. Ubundi ikintu gikenewe mu muryango ntabwo ari rasiyo gusa, n'ikiyago kirahari kugira ngo cyubake urugo, cyubake umuryango. Umuntu nubwo yaba aguha amafaranga, ariko akwima ikiyago, akwima umwanya, ayo mafaranga ntacyo ashobora gukumarira. Niyo mpamvu birivuga mu Itanguriro, kubera Adamu atahaye ikiyago umugore wiwe, Satani yegeye umugore wiwe atangira kumuganiriza. Nutaha ikiyago umugore wawe, hari abandi bantu bazakimuha. Hari abantu rero iyo bageze mu rugo, twa tuntu baganiraga kera, sheri, shushu, waberewe, my honey, my husband, mwengo biga bintu byarangiriye muri fiançailles. Oya, no mu rugo kajya kantu, no mu busaza namenyo yarashize, urashobora ni sheri
sheri n'amenyo yarashize. kubera iki? kaya kantu karubaka urugo. mugabo rero urugo rwose rurimo umugore cyangwa umugabo arenga ibigo, urugo ntabwo rushobora kuryoha. icyo nicyo kintu cya mbere mu bintu bine nateguye bishobora gutuma urugo rubiha. ikintu cya mbere ni ukurenga ibigo. umugabo arenga ibigo atuma urugo rwiwe rubiha, atuma urugo rwiwe rwangirika. ejo uwo mugabo bazamufatira ahantu, cyangwa ejo uwo mugore bazamufatira ahantu basubiranemo n'umugabo, abana biwe babangare, usange abana babuze umurerere mwiza bitewe n'imyitwarire y'ababyeyi babo, bitewe n'imyitwarire y'umugabo cyangwa umugore. urugo rurimo umugabo arenga ibigo ntabwo rushobora kuryoha. urugo rurimo umugore arenga ibigo aca inyuma umugabo ntabwo rushobora kuryoha. ruzana ibyago mu rugo, ruzana intambara, ruzana amarira mu rugo, bigatuma urugo rubiha. rurakeneye ko urugo rwawe rugira umunezero, rugira ibyishimo. irinda kurenga ibigo. bumbwa n'uwo mugore wawe Imana yaguhaye, bumbwa n'uwo mugabo Imana yaguhaye, urugo rwawe ruzagira ibyishimo. ganiriza umugore wawe, ganiriza umugabo wawe, ha ikiyago abana bawe, ha ikiyago uwo mwubakanye. ibyo bizatuma urugo rwanyu rugira amahoro. wirinde cyane kurenga ibigo. hari abantu barenga ibigo kugira ngo barondere abandi bantu wafata neza gusumba uwo ayasize mu rugo. nurenga ibigo ntibibaze ngo uzaronka ngo uzagufata neza gusumba uwo wasize mu rugo, ahubwo uzasanga we ubwawe witakarije ubuzima, uzasanga we ubwawe wihemukiye, uzasanga we ubwawe wikojeje isoni, uzasanga we ubwawe wisize ku karubanda. kubera iki? nukora ivyo bintu ugaca inyuma umugabo wawe, ugaca inyuma umugore wawe, uzakwitwa nk'ugiye kurondera ibyishimo, nk'utwawe n'umubiri n'agashavu. uzakwibaza ngo n'ibyo ukoze, ariko ivyo ngivyo bishobora kuzakuzanira umubabaro w'ibihe bidashira. hari abantu benshi bipomoreye ingo zabo bitewe nuko barenze ibigo. hari abantu benshi ingo zabo zaba mu marira bitewe nuko uyu mugore yarenze ibigo. nshuti yanjye uri kuranyumva, nimba urugo rwawe ukeneye ko ruryoha, ukeneye ko rubamo ibyishimo, irinda kurenga ibigo. bumbwa n'uwo mugore, bumbwa n'uwo mugabo Imana yaguhaye. birivuga ngo bumbwa n'isoko ry'umugore wawe, bumbwa n'isoko ryawe, bumbwa n'amabere y'umugore wawe. wishaka abandi bantu. we wamuzanye agihagaze, none amaze kugera iwawe aragwa, none ucuramuterera ngaho, usigaye wiruka inyuma y'abandi. iyo abandi bagifite yahagaze, ariko narijya wibuke ko ari we wari gushije. niwe utegerezwa kugumbira, kugumya umufasha wawe, kuko niwe Imana yaguhaye. nushaka kurondera ibirenze uzisanga watakaje n'ibyo wari ufite. Imana igutabare cyane. ikindi kintu cya kabiri gishobora gutuma urugo rubiha ni ukubura ikiyago. kubura ikiyago mu rugo birashobora gutuma urugo rubiha. ikiyago ni kimwe mu bintu bituma urugo ruryoha, ariko kandi iyo cyabuze ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urugo rubiha. kubera iki? ntimushobora kumenya ibyo naka agiye gukora mu gihe mutaganira. kubera igituma iterambere riza mu muryango nuko habaho ikiganiro cy'abantu babiri. bivuga ngo babiri ntibojyana bataraganye. igihe rero ari babiri ariko bakaba badashobora kwicara hamwe baganire, bavugane ku mugambi, kuri proje bafise, uzasanga umwe ariko akora imigambi akayikorera mu kinyegero, nta kiganiro gihari, nta biyago bihari. ugasanga umwe afise n'ubugwayi cyangwa afite n'ikibazo kubera yarabuze akanya ko kuganira n'umugabo we cyangwa n'umugore wiwe. kubera iki? buri umwe wese ataha yarushe, narushe wana ngiye ku kazi. ugasanga wimye ikiyago umugore wawe mwubakanye, wimye ikiyago umugabo wawe mwubakanye. kimwe mu bintu bishobora gutuma urugo rubiha ni ukubura ikiyago. urugo rwose rutagira ikiyago, urwo rugo ntabwo rushobora kuryoha. namwe ukeneye ko urugo rwawe ruryoha, jya ufata umwanya wicarane n'umugore wawe, wicarane n'umugabo wawe, muganire ku bijyanye n'urugo rwanyu mwubatse, muganire ku bijyanye na proje. ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma urugo rubiha ni ugusohora hanze amabanga yo mu rugo. igihe cyose usohora hanze amabanga yo mu rugo, ibyo bizatuma urugo rwanyu rubiha. ejo hari abantu bazabavuga. hari igihe usohora hanze amabanga yo mu rugo ukagenda kuyabwira umuntu, wibaza ngo yabwiye umuntu w'umunyebanga, ugasanga ibyo bintu aciye abirenza imipaka, abigejeje hariya. igihe
igihe cyose utagira ibanga uzamenye ko urugo rwawe rutazaryoha. Si byose bibaye mu rugo rwawe woca wiruka kubibwira abantu. Nubwo ufise marene cyangwa pare, nubwo ufise ababyeyi, nubwo ufite inshuti zawe, ntabwo ari byose ukwiriye kubabwira biriko uri kuracamo cyangwa uri kurabamo. Ukaba ukeneye ko urugo rwawe rubiha, sohora amabanga yawe hanze. Gusohora amabanga hanze yo mu rugo biratuma urugo rubiha. Cyo ni ikintu cya gatatu nabonye gishobora gutuma urugo rwangirika mbere rubiha, ni ugusohora hanze amabanga yo mu rugo. Ibintu biriko bibera mu cyumba, ibintu biriko bibera mu rugo rwawe, irinda kubisohora hanze, ko nubisohora hanze bizatuma urugo rwawe rubiha. Ntabwo bizatuma urugo rwawe ruryoha, ahubwo bizatuma urugo rwawe rubiha. Ikindi kintu cya kane aricyo cya nyuma ngiye kurangirizaho gishobora gutuma urugo rwawe rubiha: kutabwizanya ukuri n'uwo mwubakanye. Kutabwizanya ukuri n'uwo mwubakanye, ibyo bizatuma urugo rwanyu rubiha. Ugasanga murabeshanya. Hari abantu bubakanye kubera ikinyoma, ugasanga wabeshe umukobwa imbere y'uko umuzana, umujyana mu nzu yo muri Maison Passage, uramubesha ngo ni inzu yawe. Mu minsi mikeya baba barayibasohoyemo. Ugasanga wamubeshe gufise iraro ry'inka nta n'impene ufise. Ugasanga wamubeshe yuko ufite akazi nta n'akazi ugira. Wamubeshe ufise imodoka nta n'iyo ufise. Wamubeshe kuri isugi kumbe utari isugi. Wamubeshe yuko mu muryango w'iwanyu bimeze uko atari ko bimeze. Ugasanga urwo rugo rwubakiye ku kinyoma. Wamubeshe yuko utakoze ibi n'ibi kumbe warabikoze. Nshuti yanjye, ibyo bizatuma urugo rwawe rubiha, bizatuma na fiyansa yawe ibiha. Kutabwizanya ukuri n'uwo mwubakanye, kutabwizanya ukuri na fiyanse wawe, muri ko murafatanya urugendo rwo kubana, icyo kizatuma urugo rwanyu rubiha. Imana igutabare, igwe kubwizanya ukuri n'uwo mwubakanye. Ibyo nibyo bizatuma urugo rwanyu rugira amahirwe, rugira umugisha. Mwarahezagiwe. Reka mwibutse kugira subscribe, mwibutse kugira like na komanteri. Nimba hari ikibazo ugizemo cyangwa ino nyigisho wayikunze, gira like, ugire na komanteri. Imana iguhezagire cyane, ugire partage ku bandi bantu kugira ngo bashikirwe n'ino nyigisho. Muri video ikurikira nzababwira igituma ibintu umuntu yakora urugo rwe rukaryoha, rukagira amahoro, rukagira ibyishimo. Nivyo zavuga muri video y'ubutaha. Mwarahezagiwe cyane gose. Tugiye gusenga. Birashoboka ko urugo rwawe rurimo umubabaro, rurimo agahinda kubera rubuzemo bino bintu bine mejeje kuvuga. Reka dusenge Imana kugira ngo yuzuze umunezero urugo rwawe. Birashoboka ko umugabo yaciye inyuma akuzanira indwara, cyangwa umugore yaciye inyuma akuzanira ibigwara runaka, cyangwa bigatuma mu rugo nta kintu kibona. Yahora azana rasiyo y'ibihumbi 30, ariko kubera kumbure yaguciye inyuma irya rasiyo yasigaye ikaburamo kabiri. Umushahara wahora ukwereka ntakiwukwereka. Ibintu byose ni mwibanga, nimukibwizanya ukuri. Ibintu byose ni amabanga. Yesu we, tabara runo rugo. Data, mu izina rya Yesu ndasenga umwene data. Birashoboka mu rugo rwe ko harimo umubabaro, harimo agashinda, ariko ndasenga kugira ngo uzane umunezero muri runo rugo. Mu izina rya Yesu uzane amahoro muri runo rugo yubatse, uzane umwumvikano, kubwizanya ukuri. Mu izina rya Yesu ikiyago cyongere kigaruke muri runo rugo. Umugisha wawe rabasete uganze muri runo rugo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Wifuza gusengerwa cyangwa ari kibazo ugize, urashobora gutwakura kuri no WhatsApp +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane.